Hi, welcome to my channel. Before surgery and 7 days after surgery gi photos kar yengminase. Cosmetic surgery tobu kadimak mi gi apamba hangaga and kari chanani chanaroi su suggestion pibiraga tobani. Sida akoina yengiba photo sida masagi hanagi mitup amta yauzade and mana pamjabase mitup pikna yauba pame hai. Kupna yengaga tanaraba matungda mana pamjariba muongdo mangonda chanagani haibase yengminaraga confirm tora matungda surgery se chathare. Sigi kesida surgery se yam nanna tawba ngamba oidana magi se swelling yam leitre. Swelling se yam tawdramnina yam handaningai se leitre. Aduna hozik 7 days to uriba size se charakpa ma sidagi kitang pictharasu kitang padharasu almost sigi size ta dum tungda su lerani na khalling. Kaya wala nang usihang amda? Sige kara tanga galay ba? Kasi parak ka tra. 100% parak ka na. Nang gidi big na same ni na tra. Big na same sa hainam ni na tra. Hoy. Big na same ni na. Yam nana su same. Nang gidi hozik. Lang same ba man de hai. Lang sa panumita lay ba condition se. Big na same ba da zu. Pumkhat pa yam yawe ba. Big na same gira chang same gira pumkhat pa yam yawe. Operation se nan wat pa nataga mina care lo wat pa masai I khat thoksa ba. Nang gidi yam nan tai hozik. Best result ki mong tai ko. Hozik lay ba pomi se. Nang around 40% apom ba yawi ni. Nang second third day da khar helam gani pomba. Second hele. Third ta di amo handare. Okay. Adagi Second se kap pure ba ise. Okay. Adu da khattani. Ai hui mangu na. Phangaba. Phange dum na mitu da kap kai kap purga. Oh. I regret sai kapam da su phadam ni. Kisi kai de. Adagi 40% pom yauri ni khan biya ba. Hozik lay ba condition se pom. Ngasi dagi tham le yeng ba ne. Pura khetna gani size shape je. Nang bers kita. Kitang nai. Kisi ba tang yaw kre ching ba ko. Kam di na de na tra. Song gido kisi ba cham yaw kre. Ai na ani ra pung ma le. Mit pango. Lor ba sa. Mit shallo. Lore. Mati ke hangning gida. Kasi hang de sige sa ri som gida changjali je pharak ka ta. Changjali ba ka nam to ba. Tight omo skin tight oina uri je. Swai gi skin je loose ora kanda na. Swai da apom bagi push taw bagi kino asigi apom da handara kanda si tight web da handa ba malakani. Du budi am kana pam da di oide da. Yani hoi asmaina dum layer zu dum yeng ba yabo pot ni na tra. Ati ba ado hena di pharakani. Ado hozik kok wang na tumba do. Dum ngammaga di dum taw. Yang wabo di nang di kok ni mazu yarani nang gi condition je. Exercise taw da bida lay ngam boy di thaptam lay ko. Ado yam taw ni nga di nang di hawu si yare. Makeup thaba di dum yare. Mid ki makeup su nang gi di yare. Mai taba khoplo yare. Mai taba da. Ai di ki jaduna. Ko Sing ko chop su dum yara. mai taba da ne. Swai di noi ga no mit ta ko. Ate te di loi noi bi ai. Mit ta di just swai na te thok ka da ba. Tissue paper na. Kok lu ba ko loi taw ro. Loi zum chot pa yare ni. Ai mi ngon da rol ni. Oh, nasana loi taw ro. Normal activities ki te taw ro ba. Aduga nang gi di pura normal loi bi yare exercise taw ro yare thabak su jalo yare. Mapan chatlo su yare ko loi yai nang gi di ko. Makeup thara su yare. Nang gi di almost normal ta re ba. Just kitang hena thuna phan ba exercise taw da bi da lai ba ngam board hata ma taw ro no. Kok wang na tumba ngam board yare ki kok wang na tummo. Just taw ro zu nang gi di am kai ba lekti. Hoi sa. Only thing taw ba ya taw ji mit noi ba ya ti. Pom ba handa nam ni na kana gum khang da ba mi am na mit pom ba je noi ra di thuna pha ba ne na taksala di adu lo ru no
ꯅꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯃꯟꯁ ꯀꯣ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯝꯃꯗꯤ ꯅꯣꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯐꯤꯒꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ